Салом духтаро, ина ма справкома гирифтам. Ну, справка наперед расчет, который ма қарздор нестам, ина гирифтам. Инфекция омадестам. Соцзащита то 5 кор мекунам. Бояд успеть кунам. Ҳавора бинед чӣ гарм шурӯъ кадай. Бовар кунед инҷа нав дарахто шукутестам. Нав гул кадестам. Мода гуло уже рехтан, гуро калон шидан. Ну, Тоҷикистон да инҷа да нав ина дарахто гул кадестам. Ами аҳамият битен кадоме ки мисол зиқ мешава вақти ам пеши об меои ова нигоҳ мекунӣ ки спокойни мешӣ. Чашма мебара об. Бовар кунед. Айчара меёрам алам инҷа да места ба чап кардан мегирад дастош қайти. Ҷада якта хоҳари азиз савол дода ки ман сета кӯдак дорам, метавонам по льготу ЖКХ подавать кунам заявление? Агар хоҳарҷон статуси многодетный дошта бошед, конечно метавонем. Постоянный пропискатоне ки баъд хонаи худтон бояд бошад. Ҳамин чизҳоро дошта бошем, мерем ближайший МФЦда подавать мекунем. Ягон ҷои қиниш нестай. Ман инаҳоҷи мерам медром, хай подавать кардагим кани чӣ мегӯянд? Барои мара единственный ами вай гуфта буданд справкома через сайт заказ карда будам. Хушбахтона омад. Хиёл кардам ки роӣ накардиянд, рафтам аммо шасси энтузиаст гуфтанд ки ман гуфтам заявление додам через приложение. Но ответ наомада. Оказывается, уҷа бо чат медромада, дар чат роӣ мекардиянд. Ответоша гирифтам, МФЦ омадистам. Бо якта хоҳарҷон дига навистай ки грибира чӣ хел жарид мекунам. Хоҳарҷон бовар кунед, марам аммо очаам нишон додагия, ҳамун чӣ хеле ҳамун гуфтагия ҳам хел мекунам. Аввал меҷӯшона боша, барои вақти меҷӯшонӣ ҳамун мисол микробиш меимбара. Баъд жаридш мекунӣ. Жарид ҳамун нигоҳуш мекунӣ, хали сиёҳуш намекунӣ. Ӯ худаш жарид шава, видиш маълум мешава. Якташа мечашӣ, мулоима шидак мегирӣ. Ина духтарако инфексия омадам. Здравствуйте. Кто последний соцзащиты? Духтарако, ина ман успет кардам, дромадам соцзащитамон, дами друйни инфексия монай. Дромадам уҷа да савол додам ки туштумадина будам по поводу нами справкора копия кардан, вай кардан дар кораи равон кардан дар кораи. Оказывается, гуфтанд ки вай мешин айсар через госуслуг подавать мекунен. Ну, подтверждение метен, ами нужный документора через госуслуг роӣ мекунен. Нужно заново всё подавать. Наомадам госуслуг да очератаи ҳоҷи самообслуживание шидагия, худат мери, худат парол почтата мезанӣ, паролу логинта мезанӣ, худат ҳамаша мекунӣ. Агар ягон чиро нафаҳмидӣ, хай специалистҳо ҳаминҷа истодагиянд, бо мефаҳмонанд. Мисол чизе ки ман ҳам хел феъл дорам ки пурсидан мегирам, ягон чиро ки нафаҳмидам, пурсидан мегирам. Хел логин, паролта висти мекунӣ. Дальше уҷа худаш ҳамаш меброяд, хай бо нафаҳмидӣ, мегӯянд таки ки ҷо пудро чико кун. Ҳамаша ки кардӣ, документора, нужни документора метишонад, копия мекунанд, роӣ мекунанд. Тамом. Ягон ҷои қиниш нест. Бовар кунед, хеле буд айма халос шуда буданд. Анака бо сар шудай.
уже охири сол омадиста, ҳамаро боз заново подавать кардан дар кор. Наликот, на школьни форма. Ҳамаи меёро ай сар мекунам. Бачамам уже 7 сола шид, барои социальни карташ пурсидам. Гуфт ки сурат бигир, биё через госуслуга худат битеҳ. Озинам хеле қонунако биромадай. Духтарако нигоҳ кунед, дарахто чӣ хел савзи хушрӯшидай. Наконец-то амҷадам гармӣ шид. Вақте мебирои ҳаво гармам, ай ду тараф савза, чӣ хали приятнее, да? Хиёл мекунӣ ки дар ватан гаштистӣ. Ҳака ҳичи ба ватан намебироя. Инҷа инфексия омадам, инфексияда по пути вай Северный улица, айраҳ у тараф торговый центр ваяй даяй, амҷода рӯғани зағир амҷода мефурӯшанд. Ози ман рӯғани зағир мегирам, баъд хона мерам. Иншоаллоҳи раҳмон ҳамаи корома буд кардам. Единственный ами кор монда буд. Баъд духтарчамам барои садикаш аниқ кардам. Давай, заходи. Духтаро, Айшаро поликлиника овардем. Ози духтарша мегзарем. Гиҷо омади, Айша? Гиҷо омади? Ҳа? Айша, гиҷо омади? Духтаро? Давай, тез бира. Ози духтарша Айша. Ку-ку. 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 Давай быстрее. Ой, дует здесь. На детской поликлиника. 3К. Где шамулак? Давай быстрее. Молодец. Заходи. Вот и все. Иди сюда. Чтобы анализ тебе назначили. Подожди, иди. Подожди. Иди ко мне. Сейчас нам обратно нужно в поликлинику идти. Поедем оттуда, направление получим, потом сюда обратно. Иди сюда. Айша? Аиша? Анализы нужно сдавать. Ой, как я устала. Вроде на мамаша зашла день, да, Аиша? Смелая Аиша. Не плачет, когда кровь берут, да?
Ты же смелая, да, Иш? Заходи, давай.